ya kwesinye isikhathi kuyenzeka kube nabantu obabonayo engathi bayaphusha empilweni, mase kuzoba nabantu obabonayo ukuthi abaphushi ngalutho empilweni kodwa into zabo zonke zi-right. Lalela, uyabo lo muntu ophushayo namhlanje, yazi kusasa lo muntu usangaba ngaphezulu kwalo obe-right. Into engifuna ukuyisho la guys, ngifuna ukusho ukuthi nanoma ulaphi kwi-level, naniyazi asilingani ngama-level, kodwa ungambukeli omunye umuntu phansi, ungambukeli omunye umuntu phansi, ngoba yazi why kusasa usangadinga usizo lakhe. Nesisho sike sasho sathi lithatha osemsamo limkhiphele ngaphandle, uma silithatha lo ngaphandle limfaye ngaphakathi. Akuve kubuhlungu ukubona umuntu okade enotho eseswele. Yazi okunye kungidabukise ukubona umlungu, ngiyazi nzomangala kubuhlungu ukubona umlungu ehlupheka, understand, but umuntu omnyama akukho buhlungu. Ya kukhona lokho kodwa akukho buhlungu ngalendlela yomuntu omhlophe, understand, because umuntu omhlophe sonke sikholelwa ukuthi no, umuntu omhlophe uhlezi right empilweni, but umuntu omnyama kwezinye zezinto usifaka yena. Yabo.